allanchu wayqikuna panaykuna kunami rimasunchis iminan titulunpi nishan diezmomanta hinaspa nuqanchis tapuykusunchis imimana ashkha tapukuykunata hinaspa Bibliawan kama nuqanchis contestasunchis iman karan diezmo y iminata nuqanchis cristiano catolicuna chayta ruwananchikchu kanman y chaririki imatachu ruwananchis chay diezmokunamanta imaqtinmi pastorkunaman diezmota qunku wakinku qhapaqyanankupaq imimana riki pasan kay mundopik hay veces riki kay llaqtanchikkunapipas sucedishanmanya diezmokunata nuqanchiktapas mañasawasunman entonces allinchu kashan chay diezmo qoy riki kay cristiano runakuna no qoyta atinmanchu obligación hinachu iminan chay diezmomanta tapuykusunchis hinaspa wayqinchikwan kunanta rikunchis kaypi kashan wayqinchis José Mora ya payta chaskiyusunchis pay willawasunchis paypan rimasunchis kay temata allanchu wayqiy kashanki kay p'unchaypi. Gracias wayqiy Valentín ari qarimarisunya kayna runakuna lliwlarupi tapukusanku kayna diezmomanta imaynas kashan kay diezmo nuqanchis cristiano runapaqchu kashan icha wakinqa ña watukusankuña ninkuya ñawparunallan kayan chaytaqa churaranku nispa chayqa chaykunata qhawarisunchis Biblia yachachisqanman hina. Ari wayqiy entonces kusa entonces chita kunan nispa qallarisunchis wayqiy entonces iminatan wayqiy a ver qallariran diezmo maymantan hamun chay no maymantan hamun nisummancha riki wayqiy riki iminapin chay diezmo rijurimuran pinchita qallarichiran riki anchita qhawayusunman wayqiy a ver. Ari chaypaqa qhawarisunchis imaynatas qallarirqan kay diezmo Diospasimin Biblia hupiqa qhawarisanchis imaynatas Abraham pay qallarirqan diezmo churakuyta chayqa ichaqa chayta qhawarinapaqqa riqsirisunya imaynas karan Abraham imaynas karan kawsaynin imakunatas churarqan chayqa chayman hina nuqanchis kay diezmota riqsiykunanchispaq manaya diezmoqa aqna yanqa munasqallanchis ruwananchikchu aswanpas kikin Santa Biblia yachachisqanman hinaya chayqa qhawarisunchis imaynas Abraham karan kaytaqa kashan Génesis capítulo 13 versículo 2 chayqa chaypi qhawarichiwasanchis imaynas karan Abraham chayqa Abrahammanta rimarishan. A ver nishanmi chay Génesis 3:2 chaypi nishawanchis Abrahamqa qhapaqllañan karqan uywayuq qullqiyuq quriyuq nispa a ver wayqiy. Ari chayqa Génesis 13:2 chaypi aqnata niwasanchis imaynas karan Abraham chayqa manaya waqchachu karqan quriyuq qullqiyuq imaymana kayniyuq karan chaymantapas paypaqqa llankaranku ashkha runa yaqapascha pisqachunqa hina runakuna llankarqanku michiqninkuna karan chayqa manaya ishkaykinsas ovejatachu payqa hapikuq waranqanpi ovejatapas hapikuq chayqa aqna pay karan ancha qhapaq chaymi paypa warminpas wañupuqtin Sara wañupuqtinpas rantikurqan huk allpata chaypi p'ampananpaq chayqa hayk'awanmi rantikurqan Santa Biblia niwasanchis Génesis 23:16 chaypi imaynatas rantisqa a ver sinchi kayta mana riqsinchis chayqa yachasunchis hayk'awansi rantikurqan Abraham kay allpata. Génesis 23:16 chaypi nishawanchis hinaqtinmi Abrahamqa Efronman rimanakuspa mañakusqanman hina qullqita Efronman pesarqan runakunataq uyarishasqan vendinakuy precio tawa pachaq qullqita. Ari chayqa tawa pachaqtayaqusqa qullqita imataq kay tawa pachaq qullqi karan manaya nuqanchis riqsisqanchis qullqi hinallachu aswanpas chayqa qullqipuni karan chayqa anchi qullqi hayk'a llasaytataq pesarqanri yaqa pesqa kilo qullqita nuqanchis riqsinchiriki ñawpa qullqikuna karan 9 décimos aqna karan qullqikuna chayta llasayninpi pesasqa yaqa pesqa kilos qullqita chayqa manaya pisillachu karan kay allpapas chayqa ancha qhapaqya karan Abraham chayqa aqnaman hina riqsirisanchis pis karan Abraham kunanta wayqiykuna panaykuna chayta nispanchis Abrahamta ña riqsirunchikña chayqa kunan pasaysunchis iminataq paypaq diezmon karan no iminata pay churaran diezmonta Abraham ya anchita qhawayusunchis wayqiy a ver iminan karan chay diezmo. Ari chayqa qhawarinapaq kashan Abrahamqa manan sapakutinchu diezmotaqa churarqa aswanpas ch'ullallata kawsasqan pachapi chayta qhawarisanchis Génesis 14:20 chaypi imaynatas churaykurqan piman siqurqan chayta qhawarisanchis kay Génesis 14:20. Génesis 14:20 chaypi nishawanchis kaynata wayqiykuna awqaykikunata hap'ikachijniki ancha hatun Diosqa
yupaychasqa kachun nispa. Abrantaq tukuymanta diezmota payman qorqan. Ari chayqa kayta qhawarichwasanchis Santa Biblia. Abraham pimanmi qosqa huk sacerdote nisqaman, manan yanqa runamanchu. Sacerdote Melquisedec chayqa payman ya qorqan kay diezmunta ch'ullallata kawsayninpi. Imataq kay diezmu rikaran? Chay kutipia sobrinon Lot payta riki suwakuna pasachipurqanku. Chayqa paypa qhipanta qatipaspa payta riki kacharichipunanpaq maqanakuyman haykuran guerraman. Chayqa chaypi maqanakuspa llallipaqtin riki sobrinonta kacharichipurqan, chaymantapas paytaq ganaran guerrapi chayqa lliw imaymananta riki chay suwakunamanta qichimuspa apakanpurqan. Chayqa anchimantaya riki qoran diezmota kay sacerdote Melquisedecman. Ichaqa diezmota churaykuspataq wakinta llapan puchuqnintataq saqipurqan, mana imatapas apakurqanchu, mana nuqaqa qhapaqyayta munaymanchu kaywanqa nispa saqipurqan. Chayqa Abraham qhawarichiwasanchis diezmota churaykuspapas wakintaqa lliwta wikch'upurqan, saqipurqan. Chayqa manaya kay nuqanchispaq hinachu kashan, chayqa ñawpaq ruwarqanku kayna runakuna anchillaya kashan diezmo. Chayqa aqnata qhawarisanchis imaynatas diezmo qallarirqan chayta. Ari wayqikuna panaykuna chimanta tapuykulasuntaqa imataq ruwakuran chay diezmuwan, no? Imatan ruwakuran chay diezmuwan, a ver, iminatan usakuran nisumanchas chay diezmuta, no? Chay diezmuta, a ver wayqi. Bueno, ari chayqa qhipa unchaykunamanqa runakunapas kayta qhawarispanku ari churakurqankuya diezmuta. Ichaqa Diosqa kamachimurqan aqnata diezmumanta rimaspa levita runakunata. Pitaq kaykuna rikaran? Paykunaqa karan Levi, huk wawan karan, huk qhari wawan, Jacobpa qhari wawan. Chayqa paypa mirayninmanta runakunataya kamachirqan aqnata kayta nisan números 18-20 chaypi rimarishan imaynatas churakuna karan diezmumanta. Chayqa qhawarinsunchikya kay números 18-20 chaypi rimarisqanta. Números 18-20 chaypi nishawanchis, Señor Diosmi Aronta nirqan, manan Israel runakuna ukhupi qampa hallp'aykipas kaqninkipas kanqachu. Nuqan Israel runakuna ukhupi kaqnikitapas irinsaykipas kani nispa. Hinallataq Levi runakunamantapas kaqninta hina quni Israel runakunaq diezmunkunata. Nuqawan tupana karpapi llank'asqaykunmanta pagunkuta hina. Bien, chayqa aqnaya Diospa kamachikunanqa karan llaqtapaqqa. Levi paypa mirayninpa chaskikunanpaq, manan paykunaqa allpata chaskikurankuchu Diosmanta. Ichaqa wakin ayllukunataqya ichaqa chaskikurqanku allpakunata paykunaq chaqra ruwakunankupaq, uywakuna michikunankupaq hina chayqa manataqya Levi paypa ayllunqa imatapas chaskikurqanchu. Chayqa paykunaya kay diezmuta chaskinanku karan Diospa kamachikuyninmanta. Chayqa chaypiya nishan manan paykunaqa ima allpanpas, ima wasinpas, imapas kananchu karan. Mana imayuq kananku karan diezmo chaskiqqa. Chayqa aqnata qhawarichiwasanchis imaynatas diezmutapas churaykuspaqa pimansiquna chayta. Chayqa paykunataqya karanku sacerdote, manan yanqarunachu. Chayqa sacerdotekuna karanku chay Levi nisqa llaqta. Ajá, chiachi levitas nikunik chaykunama entonces diezmuta wayqirik, mana chaykunaman qukun rik. Ajá, paykunaman. Entonces kunanqa, a ver, kay cita kashanrik Malaquías 3:10 anchimanta sunan rimaysun wayqirik chay nishu importante porque wakin wayqiniskunapas citapuni rimanku diezmumanta paykuna argumentanankupaq rimanawanchispaqqa siempre rimankupuni chay citata, a ver wayqi explicacionman. Ariki kaytaya wayqinchikkunayki mana católico runakunaqa qhawarikunku diezmo chaskikunankupaq. Chayqa a ver imanisami Malaquías 3:9 chaymanta qhawaris 3:9 y 3:10. Chay iskayninta qhawarispa nuqanchis yachasunchis imaynatas rimarishan kay imaynataqmi nuqanchispaq kanqa qhipawanchaypaq chayta qhawarillasunta. 9:10. Sí. Malaquías 3:9-10. Ari llapallaykichismi suyuntin runakuna suwakushawankichis, chaymi
ñakasqaykichis. Diezmuykichista llapallanta taqiyman apamuychis wasipi mikhuna kananpaq. Chaywan prubaykuwaychis. Ajinapin yachaychis hanaq pacha ventanakunata kicharispa. Ari chayqa ahnataya qhawarichuanchis kay ñawpa testamentomanta ñawpa pacto nisqamanta chayqa kayta qhawarispayariki wakinqa mancharikunku ay chayqa mana diezmuta churani chayqa Diosmantacha suwakusani nispa. Ichaqa kaytaqa qhawarichiwasanchis naqa nisqay hina llapa ayllukunaya chaskikurqanku Diosmanta chaqrakunata allpata. Ichaqa kay allpatata qheriki paykuna llank'aqtinku Diospa bendición ninwan kay allpaqa lliw wakin allpamantapas aswantaraq ruruq imanaqtin Diospa bendición ninkaqtin. Ichaqa chay aswan askha ruru ninqa piqpata kasharanri mana yarwaranqñachu. Chaqa kikin Diospa ruruchisqan karan chayqa Diospa yakaran chay diezmo nisqa. Chayqa ichaqa wakinqa chaytariki mana Diosmanchu quyapuq hap'ikapuq. Chayqa anchita hap'ikapuspaqa imatan hap'ikusaran Diospa kaqninmanta. Chayqa Diospa kayninta hap'ikuspaqa riki suwakusaran ya. Chayqa chayta ichaqa qhawarisanchis ñawpa kamachikuymanta. Kunan tiempopitaq mana kay bendición kapunchu. Lliw chaqrapas, lliw imaru llank'asqanchispas manaña ancha askha ruruqchu kashan chayqa manan kay bendición kapunchu. Tuku kapun ya ñawpa kamachikuypi. A ver, imatawan si tapuykusanku wayqanchikuna. A ver, wayqay, entonces chayta nisumari kay Nuevo Testamento hina kunan kapchanchis mana ñawpa testamento piñachu. Entonces anchita recalcarisuma wayqay nisuman allinta riki imaraykuchus riki a veces pantachinakunchis chaywan, ¿no? Hasta huk temakunamantapas rimanku riki sábado nispa riki. Entonces kunan Nuevo Testamento pek huk niraya. Entonces chaytaqcha riki diezmo pepas wayqay huk niray riki. A ver. Ari, chaymantapas qhawarisunya imakunatawan siruwarqanku kay diezmowan. Wakinqa qhawarichuanchis diezmotaqa qolqepi apayunata. Ichaqa kamachikiypiqa imata nishan allpaq rurusqanmanta. Chayqa manaya nuqanchis obrero runapaqchu kay kamachikuy karan. Ñawpa tiempopipas qhawarisunchis Jesucristo yanchista, apostolkunata. Paykuna mana hayk'aqpas diezmota churarankuchu. Imarayku? Ichaqa paykunaqa manaya allpayuqchu karqanku. Mana haciendayuqchu karqanku. Chayqa paykunapas llank'apakuqku chayna qolqi paguchallapaq. Challwata challwaruspapas riki venderuspaqa ganakuqku mihukunankupaq aqnalla karan. Chayqa paykunaqa manan allpaq ruruyninta hap'irqankuchu. Chayqa manataq kay hatun hacendadokunachu karqanku imayna rikikunan qhawarisanchis Abraham imaynas karan ancha qhapaqchu. Chayqa aqna mana kaspaqa manaya diezmota churakuqkuchu. Chayqa qhawarisunchis astawanraq kay diezmomantapas imakunapis a ver kay diezmo pasapuq. Huk kamachikuy kashan aqna Deuteronomio 14, 22 al 27. Chaypi menatas Dios ninchis newasanchis. Kay diezmowanse Jerusalenman rispaqa chaypi riki imaymana munasqankuta rantikunanku karqan. Chaywantaq semanantin chaypi fiestapi tiyakuspa allinta sumaqta mihukuspa uyakuspa chaypi tiyananku karqan semanantin. Chayqa manaya diezmotapas huntasqatachu churaqku Jerusalén templomanpas. Wakintaqa puchuchikuqku kay fiesta Diospa munayninpi ruwakunankupaq. Chayqa aqnaya kay diezmoqa manan llapanchu huntasqachu churasqa karqa. Chaymantapas diezmomantaqa kasallanta huk kamachikuy. Watakunata yupaspankun churakuqku. Sichus yupayninpi kashan kinsachus otaqchus suqta wata kaq chayqa anchipi nishan a ver Deuteronomio 26, 12. A ver chayta qhawaribaqchu. Chayqa chay watakunaqa apaykuqku diezmotaqa manan levitapaqchu. Aswanpas chayta huñuspaqa waqchapaq, viudapaq, rakinankupaqmi karan. Chayqa manan chay kinsakaq, suqtakaq watapiqa tupayuqkuchu imapaqpas kay diezmotaqa. Pipaqmi karan waqchapaq, chayna wawakuna mayinpiqa mana mamitayuq, mana taytayuq kapuqku, huérfano nisqa, anchikunaman rakisqa karan. A ver, qhawarisunchis. Chay Deuteronomio 26, 12 chaypi nishawanchis aqnata. Kinsakaq wataqa diezmo qunaykichis watan. Chay watapin tukuy kusichaykichis rurunmanta diezmota qunkichis Levi runakunaman. Chinaqa nish importante kashanik Levi runakuna. Anchita nuqanchis riqsinanchis riqsimsharanchis ña
pikunan karanku chay Levi runakuna. Hinanchallantaq waq llaqtayuqkunaman, mana tayta mamayuqkunaman, viudakunamanwan. Chaymi paykunaqa llaqtaykichispi tukuy munasqankuta mikhunqaku. Chayqa aqnaya kinsakaq suqtaq watakunapataqya mana riki levita runapaqchu karan aswanpas wakchakunaman rakinankupaq. Chayqa manaya kaykunata kunan tiempo runaqa qhawarikuyta munapunkuchu. Chaymantapas kallarantaq qanchiskaq watapi imaynas karan kay qanchiskaq watapi ruwana. Qanchiskaq watapiqa Levíticos 25:4 chaypi nisan. Chay wataqa samaqku mana allpatapas imatapas llank'aqkuchu. Ichaqa suqtakaq wata puchusqanmanta chayllata mijuspa tiyakurqanku. Chayqa kayta qhawarichiwasunchik Levítico 25:4. Qanchiskaq watapitaq chaqraqa nuqa Señor Diosta yupaychawananpaq samanqa. Aman chaqraykita tarpunkichu, amallataq uvas chaqraykitapas kuchupankichu. Ya, chayqa qhawarichiwasanchikya. Imatas ruwarqanku qanchiskaq watapi. Qanchiskaq watapiqa mana llank'aqkuchu. Chayqa diezmo hunt'akuyta munaqqa manaya munasqallaykichistachu hunt'anaykichis, aswanpas llapanta. Chayqa imantan diezmota churanayki karan kinsakaq suqtakaq watapiqa wakchapaq llapanta. Qanchiskaq watapitaqmi ichaqa llapa allpata samachinayki karan, mana llank'anaykichu karan. Chayqa manataq llank'asankichu chayqa manaya diezmotapas chay watapiqa churanaykichu karan, kaq samanallaykitaq karan. Chayqa aqnaya karan kay diezmo kamachikuymanta. Chayqa aqnata qhawarisanchis, riqsirisanchis imaynas karan kay diezmokuna. Ichaqa qhawarisqanchispi hina kashan allpaq rurusqanmanta. Ichaqa nuqa llank'apakuni qullqillapaq chayqa chaymi obrero kay. Manan llapan Biblia ukhupi ch'ullapas suq qhari kanchu obrero diezmo churakuq. Chayqa manaya kunan tiempopi mañasunmanchu sichus kay kamachikuy kaqlla kashanman chaypas manan diezmota chaskisunmanchu obrero manta. Sichus wayqay panay llank'apakusanki, qullqichata ganakunki, manan qullqichu hayk'aqpis karan kay diezmo. Diezmoqa allpaq rurusqallanmanta, chaymitaqmi mana ch'ullapas qhari kanchu kay diezmo obrero churakuq. Manan pipas obrero karanchu diezmo churakuq. Kaqllataq warmimantapas manan llapantaña Bibliata qhawariwaq patanmanta tukukuyninkaman chaypas manallataqmi kanchu huk warmi diezmo churakuq. Manan diezmo churakuyqa warmipaqchu karan. Chayqa manaya qhari obrero nitaqmi warmipas diezmo churakuq kallantaqchu. Chayqa aqnata qhawarisaranchis imaynatas ñawpa diezmokunataqa churakurqanku hatun hacendado runakunalla mana wakchachu. Imatataq wakchariruwaqri? Wakchaqa chay watakunapiqa mana diezmotaqa churaqchu. Aswanpas paykuna diezmo churasqankunamanta, chay qhapaqkuna churasqankumanta paykuna apakuqku. Chayqa kutikapuqku, wakata qatiykuspa, ovejata aparikuspa, imaymanata aparikuspa chayqa paykuna aswan diezmomantaqa chaskikuqku, mana wakchaqa hayk'aqpas diezmotaqa churaranchu. Chayqa qhawarichis wakin munaqqa manan llapan Bibliapi tariwaqchu huk warmita diezmo churasaqta. Nitaqmi qaritapas obrero chayna qullqillapaq llank'apakuqqa ch'ullapas kallantaqchu llapan Biblia hunt'asqapi qhawarispa diezmo churakuq manan kanchu. Chayqa qhapaqkuna hacendadokunallaya churakurqanku kayna diezmokunatapas ñawpa kamachikuypi. Ari wayqay, entonces chita hay veces rikunan p'unchikuna rikushasunman riki kay p'unchaykuna sigishallaman diezmo chayqa, entonces obrerokunapas wakchakunapas mana churallanmantaqchu riki. Entonces kunan qankunata mañasunkisman huk pastores suman riki supunasunman noqas, por ejemplo chayaramunman, no, diezmota qomunaykin pagamunaykin nisunkiman chayqa, entonces ña yachankiña riki, porque manan karanchu ni warmipas ni wakchapas ni
llanka kohlaps obrero laps rik waykuna panaykuna entonces cheka hoj nirayña o sea aprovechaykuña chek kama rik cobrado son man sich diezmota hoj pastor chek entonces chimanta hojmanta remallasontaq más despuesito ofrendakunamanta imas chay chek sapajya rik wayqi entonces kunanqa rimasunchis cristiano runakuna qoyta atinmanchu diezmota o sea kunan Nuevo Testamento rimashansa rik Nuevo Testamento pe kashanchu chay diezmo churay hoj obligación hina no obligación ni kaman diezmo churana y konan kay cristiano católico o cristiano runakuna kankuna kashinkichis churayta atisunmanchu a ver wayqi. Bueno, ari kayta qawarisунchis kunan kay tiempopiqa manaya Jesucristo yanchis cristiano runapaqa diezmota kamachirqanchu. Qawarisunchis Jesucristo yanchis mana hayk'aqpas diezmotaqa churakurqanchu. Imarayku manaya payqa hacendayuqchu karan mana allpakunayuq waranqanpi ubijakayuqchu karan mana payqa wakchakakurqan obrero carpintero chayqa carpintero kaspapas manaya churaqkuchu diezmota obrero kasqankurayku porque obreroqa imata hapin manaya allpaq ruruynintachu obreroqa hap'ikun qullqichanta chayllata manaya allpachu rurun qullqita chayqa mana Jesucristo yanchispas nitaqmi ni mayqin apostolpas hayk'aqpas churakurqankuchu diezmota paykunaqa obrero karqanku chaytan allinta qhawarinanchis manan obrero runaqa hayk'aqpas diezmotaqa churarqanchu chayta qhawarispataqya manataqya noqanchispaq chay kamachikuy kanñachu manataq Jesucristo kamachikushanchu manataq paypas churakurqanchu nitaq apostolkunapas kaq kamachillarankutajchu chayqa manaya cristiano runapaqchu diezmo churakuyqa entonces chayta allinta qhawarisunchis manan diezmoqa cristiano runapaqchu pikunallapaqmi karan ñawpa Israel llaqtapi qhapaq runakunaq churakunallami karqan kay diezmo chaymi ñawpa kamachikuypipas kay qhapaqkuna iminata churakuqku paykunapas mama taytankumanta herenciata chaskikuspaña sichus noqa kasaymankunan por ejemplo a ver ña pisqa chunka wataypiña manataq mama taytaymanta herenciata chaskiymanraqchu karan chayqa kunankamas manaya diezmota noqapas qhapaqña kasayman chaypas churaymanchu karan diezmotaqa hayk'aqña churanay karan mama taytaymanta herenciata chaskikuspaña aqnan qhapaqkunapas diezmo churaq chayqa manaya Jesucristoqa kunan kaykunata qhawarispa riki noqanchis runapaqqa kamachirqanchu payqa yacharqan noqanchis imaynatas llank'apakuspa qullqichata ganakuspa chakaranchis ichaqa manan hayk'aqpas noqanchisqa diezmo churanapaq kamachikuy kanchu chayqa manaya wayqay Valentin cristiano runaqa kamachisqachu kanchis diezmo churakunapaq Cosa wayqay entonces chikunata noqanchis yachananchis sisus qan cristiano kashanki otaq cristiano evangélico cristiano católico riki diezmokunaqa qipapiña quedaripun y hasta wampas noqanchisqa mana qhapaqkunachu kanchispastaq riki noqanchis churananspaqa nisqaykinapas que entonces chirayku wayqikuna panaykuna qankunapas reflexionanaykichis sichus qankunata riki obligacionkisman pillapas churanaykipuni nisunkiman chayqa qan yacharinayki bibliamanta wayqi entonces ita mana suwachikunachis suwakuy hinacha kama porque sichus riki obligacionkiman pipas Diospaq obranpaqmi nispalla o imatan ruwasaq nispalla chaykunamanta rimasunman chayqa noqa niymami anchayman agregayman wayqi sichus pastor chinata niwasunman chayqa noqa nana riki siempre importante chay sucesión apostólica porque apostolkunamanta riki hamuq wayqinsiskuna hasta kunan Papa Francisco kashan sacerdotekunsikuna kashan paykunaya huk línea hina hamun entonces riki Jesucristo taytanchis saqisqan paykunaqa kashanku entonces paykunaya kanku riki Antiguo Testamento hina sacerdotekunapis imina Leví sacerdotekuna hina kashanku paykuna hina kunan tiempopas riki dedicakushanku Diospaq llank'ayninman Diosta servispan entonces paykuna ashwan derechoq kankuman ima chay ofrendakunamantapis imapas pero pastorkunaqa manaya huk kumurunalla riki lluqsiramun chaymanta huk p'unchay machakuran huk p'unchay warminta maqasharan chaymantataq riki huk p'unchaytaq riki nin nuqaqa ña Bibliata yacharuniña riki chaymantaqa riki pastor ñan kani entonces anchinata riki autonombrarakapan pastorta entonces paykunaqa manaya porque mana ordenación sacerdotal ni chaytapas chashkinkuchu netaq riki imposición de las manos mana kanchu sucesión apostólica entonces paykunallamantapuni nirunku nuqan predicayta atimanña nuqan pastor kasaq nispa chayqa entonces paykunaqa riki mana derechunku hinachu kama icha imanisumanchu wayqiy a ver chayman. Bueno, ari qhawarisqanchis hinaya Abraham qallarirqan diezmota pimanmi qurqan huk sacerdote nisqaman mana yanqa runamanchu sacerdote Melquisedec
Chaymantapas Israel llaqtapiqa pikunamanmi diezmota qurqanku levita runaman. Imataq karan levita runari sacerdote manan yanqa runanchu. Chaqa paykunataq riki mana imayuq karqanku kay pachapi. Mana wasinkuchu allpankuchu imachu kaq aswanpas diezmollamanta paykunaqa kawsakuqku. Chayta qhawarinapaq ashchataman qhawarisunchis. A ver, Malaquías 3:5 chaypi kaqllataq newasanchis obreromanta. A ver, imatas nishan obrero churananchus diezmota otaqchus obrero mantaqa mana imatapas chaskinachu nisanchu. A ver, qhawarisunchis Malaquías 3:5. Chaypi nishawanchis tukuy atiniyoq Señor Diosmi nin, nuqan qankunata juzgaq hamusaq, hinallataqmi allin testigo kasaq, layqakuna contra, wasanchaqkuna contra, llullakuspa juraqkuna contra, llank'apakuyniyuq paguta suwakuqkuna contra, viudakunatapas mana tayta mamayuqkunatapas sarunchaqkuna contra, waq llaqtayuqkunapaqpas mana chaninchapuqkuna contra ima paykunaqa llapallanmi mana manchakuwankuchu nishan. Chayqa aqnatayqa qhawarichwasinchis. Mana ya llank'apakuqmantaqa qhichusunmanchu, suwakusunmanchu, qullqicha hap'ikusqantaqa. Chayqa mana ya nitaqmi ñawpaqpas nitaqmi kunanpaqpas kay kamachikuy kanchu obreropaq. Chayqa sichus qan obrero kakusanki otaqchus allpachayki kakushan, pero mana ya noqanchisqa khayna Abraham hina qhapaqchu kanchis. Yaqapas chapipis kashanman ichaqa pero manan aqna qhapaqchu kanchis. Chayqa manan noqanchispaqchu diezmo. Manan diezmo churakuyqa waqchapaqchu nitaqmi nisanmi kay Malaquías 3:5 chaypiqa manan llank'apakuqmantaqa qullqinta qhichusunmanchu nishanmi. Nishukun kusapuna wayqiychay nisqayki porque ñarik Abraham riqsiramunchisña qhapaq karan payqa ari churanmanmi nisunmanmi rik kunan conclusionpiqa rik ari churapi atinmanmi pero kaypi rik nishawansanap llank'apakuqqa manaya libirunapas waqchalla rik viudapas huérfanopas riki waq huk lugarkunamanta hamukuqkuna ninchis riki forastero ninchis riki castellano rimaypiqa paykuna riki mana churakuyta atinkumanchu riki entonces hapaqllata riki tarishanchis wayqiykuna panaykuna entonces chayta nispaya kunanqa kaynamantañataq rimayusunchis. Entonces imatataq huk cristiano riki churanan imatan riki chay ofrendamanta a ver rimaysun wayqiy a ver chay ofrendakunamanta porque kay cristiano runaqa kunanya imachlatapas pero mana riki diezmoqa sapaq riki Antiguo Testamentomanta riki kunan ri Nuevo Testamentopi imatataq nuqanchis wayqiy churananchis. Bueno, ahora qhawarisum ashchatawan diezmomanta. Imataq diezmo churakuyri karan. Llapan allpa rurusqanmantaya chunkamanta aqaruspanku huk t'aqayninta apayurqanku. Anchimi diezmo karan. Chayqa kunan qhawarisqanchis hina llapan diezmo churaqqa ancha qhapaq runakuna karqanku mana waqchaqa. Aswanmi waqchaqa diezmo churasqankumanta paykuna aparikuqku wakatachus, ovejatachus, ima mikhuytachus chayqa aqnata q'ipiykuspanku ripukuqku llaqtankumanpas. Chayqa mana ya huk obrero qullqipaq llank'apaq runaqa ch'ullapas kanchu llapan Biblia untasqapi qhawarispa diezmo churaku. Kaqllataqmi mana warmipas ch'ullapas kanchu diezmo churaku. Chaymantataq kaytaq ichaqa qhawarisunchis. Ofrenda nisqataqmi ichaqa noqanchis sunqunchismanta munakuynichismanta churakusqanchis. Anchimi ofrenda. Ichaqa manan kay ofrenda churakunapaqqa pipas niwananchischu churanayki nispachu. Otaqchu mana churanki chayqa Diosmantan suwakusanki niwanchis chayqa mana ñaya noqanchis libre munasqanchismanta churakuychu. Aswanpas mancharikuspa riki churakusanchis chayqa anchiqa mana ñaya ofrendachu. Ofrenda churakuyqa entonces kashan noqanchis munasqanchismanta. Yaqapas chay yanapaykusunman iglesia llank'aripi imallapipas itaqchus imachus kashan alcharina, imachus kashan aparikuna, ima yanapaywanchis noqanchis churaykuyta munanchis chayqa aqnata qhawarispa riki iglesiapaqqa yanaparikunchis llank'arininchispaq. Chayqa chaytaya qhawarisunchis. Manan pipas niwananchischu Diosmantan suwakusanki nispachu. Chayta niwanchis chayqa ña obligawasanchis ñaya riki mancharichiwasanchisña chayqa churakunchis yiki manchakuyninchismanta mana munasqanchismantachu. Chayqa ofrendaqa kashan ancha sunqunchis munayninmanta churaykuymi. Chay
Corintios Gelcatasun leíson mariki chaymanta mandaqchu a ver. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 chipia nishawas riki wayqanchis niwasqanchis riki nishan sapanka imaynatachus sunqunpi yuyaykusqanman hina quchun nispa. Chaymanta nishan ama llakisqachu amataq kamachisqa hinapashchu nispa. Kamachisqa hinapashchu hay veces nuqanchis churansqa kamachisqa hinariki. Hinaspa nisallantaq Diosqa kusisqa qoqtan munakun nispa. Kusisqa qoqta munakun nispa. A ver wayqiychita riki naylasumantaq. A ver, imayusin chaymantapas. Chayqa nahanisqa hinariki manaya manchasqamantachu churakus ofrendamantaqa. Riki maynapiqa manchachiwanchikya runakuna Dios mantan suwakusanki nispa chayqa mancharikuspaq riki haywarinchikya imatapas. Chayqa manaya aqna manchasqamantachu kananchik. Aswanpas ancha kusi sonqoyuq Diosta munakuspa riki nuqanchis iglesiapaqpis ima llank'aypaqchus yanaparinanchik kashan chayqa utaqchus puririnanchik kashan maymanpas chayqa aqnata sonqonchismanta atispaqa churaykunchis. Mana munasqanchismantachu mancharikuspa imatapas ruwasanchik chayqa manan chayqa allinchu. Manan chaytaqa Dios munanchu. Imatapas ruwarinanchis manan runaq qhawananpaqchu, rimananpaqchu aswanpas nuqanchis ruwaykunanchis Diosta munakusqanchis raykulla. Ari wayqi entonces chaypi nuqanchis riki tukapunanchispaqqa rimasunman kay namantapas riki viuda iminatas pay churakuran riki iskay qullqichanta nisunmancha riki chaytachu wayqi. A ver, Marcos 12:41, a ver, ahora Marcos 12:41 chaypi nishallawanchis riki iminatas nuqanchis churakunanchis chaymanta riki Jesusqa Dios yupaychana wasipi alcanciaq chimpanpi tiyashaspan runakunaq imaynatachus alcancianman qullqi churasqankuta rikusharqan. Ashka qhapaqkunan ashka qullqita churarqanku. Huk wakcha viudapas hamullarqantaq. Hinaspan iskay qullqichata churakurqan. Hinan Jesusqa yachisqankunata waqyaspa nirqan chiqaqtan niykichis kay wakcha viudan alcanciaman llapan churaqkunamantaqa ashwantaqa churaykun nispa. Ari, aqnaya tukuy munayninchikmanta churaykunchis pisichallatapas chayqa ancha hatun ya Diospa ñawinpaq. Ichaqa manchakusqamanta churakunki askataña churanki chaypas manan chaytaqa allintachu Diosninchis qhawariwanchis. Ichaqa Diosqa manan qhawanchu qullqitachu imatachu. Diosqa qhawarishan sunqunchista, munakuyninchista. Ichaqa chaqaqtachus yanapakuyta munasanchis, utaqchus yaqapascha mana iglesiapaqchu churaykunchischu. Yaqapascha rikusanchis pipas onquq kashan, mana puriyatiq kashan, such'uchus imachus kashan, pichus kashan chayna yarqaypi, muchuypi yanaparinchis, anchitan Diosqa qhawarin. Anchita ichaqa munakuyninchis kashan sunqunchispis chayqa anchita qhawarispa payqa anchataraq kusirikunpas. Manchakuypi churanki Diosmanta mana suwarukunapaq imapaqchus chayqa anchitaqa manaya Dios allintachu qhawarinqa. Imayna kay qhapaqkunapas askata churaykurqanku qurqulqitaraq chaypas manan chaytaqa allintachu qhawarin. Aswanpas Diosqa qhawarinqa qan imatas churaykusanki tukuy sunquykiwan, tukuy munaynikiwan, imatas yanaparisanki runa masiykitachus utaqchus maynapiqa mana ima kay pachapi kaqninchikwanchu yanaparinchis. Wakintaqa yanaparinchis oracionninchiswan Diosmanta mañaykuspa. Yaqapascha radiopi, televisionpi uyarisanchis, qhawarisanchis, imachus kashan k'irikunachus, wañuqkunachus, paykunapaq mañaykuspapas nuqanchisqa yanaparisanchis runa masinchista. Yaqapascha wakinqa wañupunku, mana confisaykusparaq, mana Diosta qhawarikusparaq, nuqanchistaq mañaykapunchis paykunapaq, chay almankutapas nuqanchis qhispichisunmanya. Chayqa anchiwanqa riki huchanchiskunapas aswantaraq pampachakunqa nisanya qillqapas. Chayqa chaykunata qhawarispa nuqanchisqa yanaparikunanchis ama mancharikiwanchu. Ari wayqi entonces chayta nispaya riki ñawinchallasunmantaq riki huk textukunatapas porque nuqanchis iñininchispiqa siempre nuqanchis iñinchis chaqaytapan Diosninchispiqa llapa runakunata nuqanchis munakunanchis riki entonces chayrayku nuqanchis chay yanapayninchis qullqichallawanpas manacha qullqillawanchu imina naq nisqanchis napas wayqinchis niwashanchis riki producto campomanta lluqsimuq riki mihunakunawan
animalkunawan ajna hina riki wayqikunapanaykunata hinataq nuqanchis kallpanchikwanpas yanapaynakunansipuna riki kay llaqtanchikkunapi nuqanchis kay ofrendata hinataq riki llapa waqchatapas riki nuqanchis mana qunqananchischu chayrayku riki iñaq runakunaqa siempre chayta nuqanchis yachananchis chaytan riki nisunman kay Mateo 6:3 anchipa riki qhawayusunman lluq'i makinchikpas mana yachananchu paña makinchis ruwasqantaqa sichus riki waqchakunaman riki quyushanchis ruq limosnaltapas imallatapas yanaparillatapas wayqikunapanaykunata entonces nuqanchis mana chaytaqa riki publicaysumanaqchu radiokunamanraqchu churaramushayman chay limosnalta churayman pimanchaypas secretollapi kanan ch'inllapi kanan huk cristianoqa ña yachanña chaytaqa riki chaytaqa riki parroquianskunapipas wayqikunapanaykunata chayta nuqapas invitarimusaykichis ama qankunaqa qunqaychischu parroquianskunamanta siempre importante kanmi sichus imallapas por ejemplo achayki kashanpascha riki alguien sirveqraq chayqa ama chanqaychu ama kanaychu ashwanpas waqchakunapaq sirvinmanraq chayta riki parroquianskunaman apawaq chayqa parroquianskuna pay regalapunman qopunman waqcha runakunaman porque yachanmi waqchakuna chay parroquiapiqa tarinkun imallatapas huk mikhunallatapas sichus azucarlapas fideoslapas qhipashasunki chayqa parroquianchisman aparwaq chayqa paykuna distribuyunkuman porque parroquianskunaqa yachasqankunapas riki soltero kanku manan wawayuqchu imachu manacha riki wawankunapichu warminkunapichu gastanqapas ashwanpas waqchakunapiraqcha riki paykuna llakikunqaku porque nuqapas rikurinin ashka padriniskunata ñawiywan kushka tiyani hay veces paykunawan hinaspa rikurini ch'inllapi paykunaqa yanapashanku waqcha runakunata anchimi chay importante chay sita riki sitamushaykichis riki wayqikunapanaykunata mana riki nuqanchis pikunamanraqchu publicaysnanchis chay qunanchista chay yanapayninchista ashwanpas ch'inllapi wayqikunapanaykunata entonces chayta nuqanchis riki invitaremos porque kunan wata 2022 pi riki Cusco llaqtanchispi obisponchis Richard Daniel paymi riki niwanchis kay año misionero del compromiso social nuqanchis riki comprometikunanchis kay runa masinchikunawan llaqta runakunawan nisdaqninwan wayqikunapanaykunata riki mana nuqanchis ajna Diospi iñiqmi kani nispallachu ninanchis catolicun kani nispa machakushanchis mana chiraqchu primeroqa wayqikunapanaykunata ashwanpas llapan runakunamanta llakirikunanchis wayqipanay entonces chita wayqi entonces recalcayllasumanta personaykipas riki allin kama. Bueno, ari nuqanchis puriyaq qawarinaykunanchis mana runa masinchista qunqarispachu ashwanpas Jesucristo yayanchis qawarichiwanchis iskay hatun kamachikuyta Diosninchis munakuyta chaymantapas runa masinchista imaynas nuqanchis munakunchis nuqanchis kikinchista ajnatas qawarinanchis runa masinchistapas chayqa ajnata qawarispa nuqanchispas mañaykisunpas yanaparisunpas runa masinchistapas ichaqa tukuy sonqonchispa munayninwan chayqa anchitaya Diosninchis munan kaqllataq kay Iglesia Católica nuqanchis qatikusanchis chayta chaypas kaqllataq waqariwanchis runa masinchista qhawarikunanchista. Ajá, entonces chay mirikis niwanchis riki Santiago 2 capítulo 2 versículo 14 niwanchis wayqikunapanaykunata uyarisunchis wayqipanakuna pipas ininiyuqmi kani ninman manataq allin kaqkunata ruwanmanchu chayqa ima allintaq kanman nispa nishan ima allintaq kanman chay iñiqa atinmanchu payta q'ispichiyta nispa chay wayqikunapanaykunata nuqanchis siempre ininchisqa kanan acompañasqa kanan kay ruwayninchiswan kay allin ruwayninchiswan imataq chay allin ruwayninchisri Jesucristo taytanchis ña niwanchisña wayqikunapanaykunata kay riki rikusunchis kay obras de misericordia nisunmancha castellano rimanchispi pero qhichwa siminchaspi ñawinchamusunchis wayqikunapanaykunata kay a ver nishanmi Mateo capítulo 25 versículo 35-36 anchipi riki nuqanchis imakunatas kay pachapi nuqanchis ruwananchis obrata riki accionta mana inillachu hay veces misaman risakuyqa allinya primero kashan chay pero chayllata ruwanki misaman rinki inillanki Diospi imana waqcha masinchikkunata yanaparinkichu utaq riki pitapas yanaparinkichu chayqa kushkanlla iñiñis kashan mana kanchu fe con obras mana kanchu iñi llank'aywan rik entonces chaymi wayqikunapanaykunata niwashan sipiqa nishan unqusqakunaman watukunki nispa chayman chayllantaq yarqasqakunata mijuchinki nispa ch'akisqata uqyachinki mana riqsisqata puriqkunata qurpachanki alujanki nisunmancha wakinkunaqa ninku rik q'ara waqcha runakunata p'achaychinki rik chayman chayllantaq wisq'asqa muchuqta qhispichinki ayakunata p'ampapunki ajnata iglesianchis niwanchis riki wayqikunapanaykunata entonces chayta nuqanchis chayta ruwashananchis riki chaymi chay yanapayninchis hukniypiqa diezmoqa wayqikunapanaykunata chaymi chay Diospaq llakikuyninmi nuqa niyman concluyman chay wayqikunapanaykunata diezmoqa hasta Antiguo Testamentomas hasta kunankamapas entendichiwanchis wayqikunapanaykunata iminatas Dios llakikun huk runa masinchikunapi huk waqcha runa masinchikunapi mana riki saqinchu waqcha runakunata ajna qhipamanchu Diosninchis
riki qonqaripun, sino yachachiwanchis paykunatapas yuyananchis nispa riki yuyananchis. Entonces paykunatapas nuqanchis yuyananchis kunankamapas cristianokunapas mana qonqananchis waqchakunata, mana waqchakunatapaschu ashwan niykichisman wayqikuna panaykuna kunan vecinunciskuna pillapas kan utaq familiarninchikpapas hospitalpipas kashankuman riki hinaspa paykuna necesitashankuman yanapayta qullqillapipas o imapipas utaq wasinpipas riki mana pipas kanmanchu animal ninkunata cuidaypaq chayqa qan riki yanapariwaqchip chaqrallamas kidayshanpascha nuqapas yachani riki hay veces kan necesitajkuna familiayki unqunchayqa hospitalpiraq semana, 2 semanas, un mes kaykamshanki y chaqraykiqa qhipaykachanta uywakikunapas dañuykushan. Entonces mana pipas yanaparinchayqa mana chayqa allinchu kanman riki. Entonces wayqikuna panaykuna nuqanchis yanapaynakunanchis anchimchi ofrendanchis Diospaq munaynin y niñoq runakunaqa allinta obrakunata ruanchis wayqikuna panaykuna yanapanakunchis anchillata wayqiy. Entonces tukuyapusunman tukaypinanchispaq imallatapas kashanmanchu wayqiy. Bueno, ari chayqa may qonqarisunchu. Manan bibliajupi kanchu ch'ullapas warmi diezmochurakuq nitaqmi qharipas obrero llank'apakuqqa manan hayk'aqpas churarankuchu diezmotaqa. Ari wayqiy, entonces chiwan concluipunchis. Entonces nuqaykuwanqa huk kutin piñachata tuparukusunchis, huk kutinña tuparukusunchis wayqiykuna panaykuna.